We go. A one, a two, a three. Let's go. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Hey, hello, my people. Ndabakunda cyane, ndagarutse ngo twigane gitari. Tugiye kugenda twiga duhereye ku tuntu dutoya tugenda tuzamuka. Umuntu uzakurikira ano masomo azagenda amenya ibintu bigiye bitandukanye cyane based on gospel music. Tuzatwiga indirimbo gake gake, twiga n'amakode, twiga music muri rusange. Ubwo rero tugiye kwiga amakode ariko turasa nk'abajya kuri advanced ones. Ngiye kwempoza ko ama chord simple muyazi. Turahera ku mabare kugira ngo twige gitari strong. Nitubona wenda mutanze comments nyinshi ko n'ama chord simple mutayazi, nazo tuzazibereka ntacyo bitwaye. Tugiye kwiga rero ama chord yo mu buryo bubiri, hanyuma tugenda tuya developa gake gake. Bizadufasha aba musicien cyangwa umuntu uri gutangira musique, uzagenda ureba level yawe aho igeze, hanyuma ugenda utubaza tuzatugusubiza. Ubwo rero ndagira ngo twige nimba nangiye kubara ko hari ibintu muzi ariko mbonye n'ubundi bigoye, birasaba ko hari utuntu tumwe na tumwe mbabwira. Ngiye kubabwira amazina y'imirya, hanyuma kugira ngo ninjya mvuga ngo ngiye gufatira aha, ngiye gufata uno murya ujye umenya ibyo ari byo. So ino mirya ibiri, uwo hasi n'uwo hejuru ihera, agatoya cyane n'umunini cyane, ni imirya ya mi. Mi ni mu gifaransa, ni i mu cyongereza. Noneho uyu nguyu ukurikiyeho uturutse hasi ni si. Uyu ukurikiyeho ni sol. Uyu ukurikiyeho ni re. Uyu nguyu wa kabiri uturutse hejuru ni ra. Twabyumvishe tubisubiremo. Iyi ibiri ni i cyangwa mi. Uyu nguyu ni si cyangwa b mu cyongereza. Uyu nguyu ni sol cyangwa g mu cyongereza. Uyu nguyu ni re cyangwa d mu cyongereza. Uyu nguyu ni ra cyangwa a mu cyongereza. Twayibonye cya tuyisubiremo, dusubiremo rimwe. Uyu murya wo hasi n'uyu wo hejuru ni i mu cyongereza ukaba mi mu gifaransa. Uyu ukurikiyeho ni si mu gifaransa ikaba b mu cyongereza. Uyu ukurikiyeho ni sol mu gifaransa ukaba g mu cyongereza. Uyu ukurikiyeho ni re mu gifaransa ukaba d mu cyongereza. Uyu ukurikiyeho ni ra ukaba a mu cyongereza. Imirya ubwo twayimenye. Noneho iki kintu cyose bakita fretboard. Kuva aha kugera ni fretboard. Niyo rero amakode yose akorerwaho, niyo amaskeri yose akorerwaho, nicyo ubwo natwe tugiye guheraho. So twebwe nk'abantu tugiye kwiga bale, turakoresha no murya wa mi yo hejuru ya bass na ra. Ubwo turakoresha i yo hejuru na a. Iyi ibiri yo hejuru ikurikiranye. Urayibona iyi ngiyi, iyi minini cyane ijya gusa n'umukara. Uyu wo hejuru n'uyu uwukurikiye. Noneho akantu ngiye kubabwira ni aka ngaka kugira ngo tugendane neza. Twavuze ngo uyu murya ni mi. Noneho turavuga ngo do, re, mi, fa, so, la, ti. Noneho hari amakode abiri atagira icyo bita demito. Ubundi inota rimwe kugira ngo ryuzure hagati haba harimo igice cy'inota. Usibye amanota abiri atagira icyo bita demito. Ayo manota atagira demito ni ukuva kuri mi ujya kuri fa, no kuva kuri si ujya kuri do. Maho hagati nta demito yibamo, ariko ahandi zibamo. Ni ukuvuga ngo uyu murya nimba wari mi, nkaza nkahita mfatira muri kano gafreti ka mbere wahita uba fa. Noneho hano ubwo ndagasimbuka mpite nzaha bihite biba sol, ko ni fa sol. Simbuke mpite nzano bihite biba la. Simbuke mpite nzano bihite biba si. Do nababwiye ko nta karimo, ubwo ni aha ngaha turahita tujya. Kuri uyu nguyu rero twari twavuze ko ari la, sibyo? La, ti, ni ukuvuga ngo turasimbuka hano tuzana duhite tujya kuri ti. Hagati ya ti na do nta demito yibamo, ubwo do turahita tuza aha ngaha. So tugiye gukorera amakode G na C cyangwa se sol na do.
kuri bale twagiye mi, fa diyeze, sol. Ni ukuvuga ngo ubu dufatiye hano uno murya uri gusoundinga sound ya sol. Noneho rero ndagira ngo iyi bale tuyifatane. Fata gitari yawe, iyi bale tuyifatane. Hano ho ni hamwe twafatiye turasanga sol nk'ibisanzwe. Runo rutoki uru ruraza gufata muri kano gakadere ka gatatu imirya yose. Noneho ubare uturutse hasi 1 2 3. Ufatire mu gakadere ka kane ukoresheje runo rutoki rurerure, ufatemo umurya wa gatatu uturutse hasi. Ubwo no kuvanga urutoki rwose rurafata ino mirya hano, ubare gatatu uturutse hasi 1 2 3, ushyire mu rutoki rurerure musya musumba zose. Noneho nurangiza ubare 1 2 3 4 5. Izisigaye uzishyire mu gakadere ka gatanu, ebyiri zisigaye. Twabibonye, uhite umanura. Iyo ni sol major cyangwa G major. Dusubiremo rimwe, turafata fa diyeze sol, duhite dufatisha urutoki turukandishe zose, tubare 1 2 3, dushyire hano tubare 1 2 3 4 5, duhite dushyiraho izi zose. Murumva ko soundinga. Twagiye tugiye kwiga noneho do cyangwa si. Twe twavuze ko uyu murya wa kabiri uturutse hejuru ari ra. Tureta tuza ra diyeze si cyangwa b, tuhite tuba b si cyangwa do. Ni kuvuga ngo do turafatira ahangaha, nayo nk'ibisanzwe bale ibifashe imirya yose. Ni kuvuga ngo urafata uhereye kuwo wabonye, uru rutoki rurafata yose. Noneho nurangiza ubare 1, uhita ubara 2 3 4, 2 3 4 mu gakadere ka 1 2 3 4 5. Mu gakadere ka gatanu ushyiremo za ntoki zose uko ari 3 zisigaye, uhita ufata do. Murumva ukuntu soundinga. Twasubiyemo, urafata ra diyeze si do, uhita ukanda intoki zose, uhita ubara 1 2 3 4 5, uhita ubara 1, usimbuke 1 2 3 4, uhita uyifatiraho, uhite uvuza. Nabibonye. Noneho iri code ndashaka ko tuyigira simple cyangwa se simple codes. Ibikiri major ariko iri simple cyangwa se wenda wa diminishinzeho utuntu dukeya. Aho ngaho ukuraho uru rutoki, ibihindura sound ho gatoya. Urumva ko nta kintu bihindura, bihinduraho akantu gatoya. Murakoze cyane. Tuzajya tugenda twiga utuntu dukeya kugira ngo tuzajye tubonana n'agahe ko gusubiramo. Turabakunda cyane. Ugize ikibazo watubaza, inyunganizi cyangwa igitekerezo, ukeneye ko tukwigisha waduhamagara, tuzaza gushyira contact zacu aho ngaho kugira ngo aho watubonera uze kuhamenyeshwa. Murakoze cyane, turabakunda cyane. Mukomeze mudushyigikire, mudukurikire, share, comment, subscribe, ibintu bigere kure. Umuziki ni ubuzima. Thank you. Ciao ciao.